Pred vama je još jedan zanimljiv recept. Pravimo pileće nagete. Kao prvo isječemo 4 kriške hljeba na kockice. Hljebu dodamo 600 g mljevenih pilećih prsa, dodamo sol i biber, odaberemo količinu po želji. Smjesu dobro umijesimo. Tanku foliju pospijemo vodom. Prelazimo na pravljenje nageta. Umutimo jedno jaje. Nagete uvaljamo u jaje, brašno i breznu. U tavu naspijemo ulje i zagrijemo ga na srednjoj vatri. Obavezno nagete pržiti na laganoj vatri dok ne dobiju finu zlatno smeđu boju. Gotove nagete možete poslužiti uz različite priloge. Finu zelenu salatu, krompir pire, rižu i tako dalje. Mi smo ih probali u kombinaciji sa kečapom. Izvrsni su. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!